kan India ram zau pui mai mi pui in nek nol nol na rama hian oi lo khopa mi thiam tak tak an lo nok mai chungzinga chuan child prodigy an ti hial kumkwa ani laya high school zo der kumsom ni pani ani a Indian Institute of Science atanga PhD nei thei physicist tatakat avatar tulsi te kumsom pali le ka upa ani laya computer graduate der Sailendra Verma te kumsom panga lek nia MSc microbiology zo ta der Susma Verma the an bun hle mai hemba ka hian no pangchon tak tak India ram khover riata tilar tu timing thatu tak tak an lo to thina anum mek zel bokani tuna achanchin kan soitun strikan po hi mithiam chungchuang India ram Lehkhathiam belti hiala an soi University somli pani atanga degree engamaza nei thei ania adam hun chung reilo ma se athathun laya ahna chelte atang hian paropui el tiang ani izia kan tha thei ome achanchin ilongai thlatiang strikan jichkar hi September ni sompali sangkasukwa sumnga pali khan ajang gaon Nagpur district Maharashtra a Marathi chungko atona lo pianga an chungko hi lo ne eizong ni ma sela miom thei tak chungko anni Dr. Jiskar hi Indian politician te zinga shiat lo pol ni a mithiam chungchuang ni in academic degree tam takanaya Limca Book of Records the most qualified person of India rama Lehkhathiam berti in achuang nge a degree nei te hi ilo ente ang a degree masaber chu medical doctor MBBS and MD ni in LLB le LLM international law azole a Masters in Business Administration DBM and MBA degree anei boka journalism bijona degree anei bok engbaka hian subject som laya a master boka chungta chu public administration sociology economics Sanskrit history English literature philosophy political science ancient Indian history culture and archaeology psychology ate hengbak a hian university a degree sangber Doctor of Literature in Sanskrit chu anei poka henga degree tamzoka hian gold medalist an hilom nge kumsang kazukwa somsari pathum matanga sang kazukwa somkwa in kalchung khan university exam voisomli pani lai exam apehmana kumsang kazukwa somsari pariat khan Indian Police Service IPS a NZ klinga abang le thuaya kumni nuwa sang kazukwa somriat khan Indian Administrative Service IAS examin atlinga thalinhuwa bang le in party politics lam alu chiltanta ani general election machon turin in bo sei chotana kumsang ka sakwa somriata Maharashtra Legislative Assembly in thlantlin ania heti la hian kumsom ni panga chaw alani rampuma MLA no pangberni na achel hialani ave khatlin ani chungin portfolio sompali lai chel thei turin atling to kani India rama chuan mimal zinga library nei lian ber ta zinga mi nia soi ania a personal library chuan lekhabu chang chang singa le sang ni lai om hem mai academician ani mei baka Dr. Jichkar hi mi talented tak ania painter ani baka professional photographer ani bok stage actor ani boka soito ongin kumsang ka sakwa somriat atanga sang ka sakwa somriat panga thleng Maharashtra Legislative Assembly member na atoka sang sakwa somriat parokatanga sang ka sakwa somko pani thlengin Maharashtra Legislative Council member ania Minister of State Government of Maharashtra nina achel nge kumsom pani chung Maharashtra Legislature ani nuwa kumsang sakwa somko pani khan Rajya Sabha member atan thlantlin ania hena hi July ninga sangka sakwa somko pani atanga July nili sangka sakwa somko pariat thleng achela kumsang ni le pali khan Lok Sabha election ha chu ve in Subodh Mohite Shiv Sena party anne elowani a political career hi zirlai ani lai tangto intran ania university ate zirlai shwaitu loni to in state le central level ate committee poimo taktaka atel bok Thokhat lai khan Maharashtra sarkar atanga isanga donglo ni in shia in Vidarbha Eastern region of Maharashtra chu in lakshan alotum to heti laya lo nei mi te din mun chu Indiaram pumpui khai khinin a chelor laka kumsom chungin lo nei tu mi nuai ni lai chu anin tilum hialani alelung ho sama se
politics thil awangin chung leilung ho sakna te chu an chhor ve thei silwa hetiang ani awang hian Maharashtra state atanga election an tum hial ani ma se chu in thren na chu state ta na thatlo tur thu mulokin Dr. Srikant Jichkar hian ado dal bur maya Mumbai hi masona temple kong ko poyania marathe tong chau mang state siam tur chuan kan phal thei lo ani ati hial ani June ni sang ni pali tlai lam khan damana sivar muna NH6 a akar Mitsubishi Lancer atlan lai chu basnen anin sutarup maya India Rama Lehkhathiam ber nia ansoi Dr. Srikant Jichkar chu a hliam tur lovin a boral ta ani